India le Pakistan te borua ka thachau zela anin ka hai thu thlung silai voi khat po puak turani lo ti chu tundin hmuna anla zom ve zel in ka hayan nei dana hian soyatam khop maya engber nge dikti po hriat a hartal mai in ka hai hi apuang tu masaber chu US President Donald Trump ania rampani te nuclear ralthuama anin sai tur chu sumdo na mangin katitopa remna kasiam pui thaye tin ming thatla katuma India lam chuan inka hai kan nei thei chan chu rampani te wang chawani e antive thunga tren khat phei chuan Kashmir boina nena inzom na china oma India chuan Kashmir boina hi ram chung boina angaya ram danglowin rolve sekadu lova US President hi a inrol lo na tura a inrol zok antive bokane hebaka hian soidan tren khata chuan Pakistan hian indona pa ngaya chuan India hi alakhan lo hlea asipai munte a himtak lova khan nuclear ralthuam nen achemayang ti hlauna liana chuwangin US chuan bana pharta a US in Pakistan hi alatran viau tilan tir tu ni e tia soyom ve boka ralthuam chungchanga hian inka hai thlen chan dik tak chu Pakistana nuclear zungzam pu ruam wangni in social media an chalna sa hlea mase finfiana le nem nge na omlem lo thung India hian Pakistanin nuclear ralthuam madana Kirana Hills abei lo tilo soitoni kha abula sipai munte ro chu abitum zinga hian atel thungane khatia Pakistan sipai munte India in abei nuloka khan US thlona US Beechcraft B350 AMS anti nuclear zungzam thli thlaina tana an man chuan Pakistan lam apan wangwanga hewang hian mitam takin nuclear zungzam pudru oma lo theilovin mipui himna tan rampani te hian inka hai chu manmo takin an pomta chuk mayani tia soi omle boka heiro hi chu rampani te baka khovel huapa nuclear lamboi pui tu le vil tu IAEA te chuan nuclear zungzam pudru om lo thu an soi thungane inka hai kha pom lo sela Pakistan kha ralthuam hlau om mangdu tur khopin ache chetak tak theidon alo ni reng mai boka anin venna air defense system chu India in apal tlang sak mia chutia minhanti chu le tin India air defense system hi paltlang ve atumot maya India in alo dang ne chat hle thunga atho thadana chuan iron dome tluk zetani e ai point athamai theitin India air defense system hian fakalo viau nge ne operation sindur an tran na meni saria Pakistan ram chung anwa be thut na khan India chuan Pakistan radar te man theilo turin alo cheto ani kha Pakistan sipai te chet na achan le trum khan air defense system te chu omzenei lovin India chuan achua thei alo neya India Air Force te soidanin Pakistan hian China Siam air defense system anin chopa Pakistan lam hoya anche dona hengte hi na thok thei lovin an lovasiam masa a meni saritranga ni som chung khan du tokin an bitum fu nal thei turin anche theita alonia meni saria ngat pheika chuan an thil tum hlen chuak turin minute somni pathum ba ka ngai lowa Pakistan hian air defense system an nei chaw raw hlea thiam na changkang le tunlai berber ne na kan thuam kanral thuam te chu andang zo mek lo ani e anti Pakistan chuan India chet na hi aron chang let vele a drone le missile te aron chua India air defense system te hi anpal tlang hlei thei ta hau lo maya ramdang atanga van boruwa ka beina lama invena India chuan athatok ti lo lan ti rane air defense system hi thuali la in aremalo neya Air Marshal AK Varte chuan van boruwa ka kanlo in dang na ron sutlang tur chuan TVF angai dona ne atea ain thuathi palia hian leyatranga van boruwa kana surface to air missile anti mayatranga darapuchi te an manga India in venapon lang ber chuan kilometer zali chung vel veng him theya heta hian India chuan Russia siam S400 Triumph air defense system manga missile ron thlok chu S400 hian kilometer zali bial vela alo bituma
arin tlak je chu tun trum India le Pakistan boruak ka hian achiang ngal hle a kilometer za tanga zalichin hi long range andane kilometer somnga tanga kilometer zachin chu medium range da yin air defense system thua thum na in a huama kilometer zachina hian missile thlona le drone poni se barake tan ti chuan alo veng ve thunga hein veneral thuam hi India le Israel ten thok dunan siamania India chuan kumsan hi le som paruka tangkhan sipai te ahmantir to a asiam konga hian India ralthuam chertu ber Defense Research and Development Organization DRDO le Israel Aerospace Industries te antrang kopa Israel le India company ten asiam nan thokane hlatak bitum na tan chau nilovin metar zanga velami te po akap theya missile le aka chuanate radar le computer zong nen barake thi dollar makta duai somni paliman vel ni turin an chuta asiam chuana tan hian chengwai bel se sang ni zanga velan sengani ramri ba ka hian indolong le adanga te India chuan barake thi achoptel bokane invent huat humna kilometer somatanga kilometer somnga veng tu tan India chuan spider ti te samar pechora le akas te manga akasi India siam chua veliau lewania tuntruma hian athok thle in India chuan in chuan na tan amang nge ya abulran tu le acher puitling tu prahalda ramarao chuan kanfa te avoi khana ta na ankal muang velania tuntruma chuan melma te ralthuam alo dang thung tin anthil siam chua hi achuan thu asai chuaka kumsang khazakwa somko chowa khan nin DRDO chuan missile siam lama nasatakin tranan la a tual cherngad mai siam chuan duwa chumiata na afong cheltu chu famta Dr. APJ Abdul Kalama Missile Man of India anti mai khania kalama thiam na zara India chuan missile ka phlathei tak tun thlenga India in ngana lani zuita ekni le dangte ansiam chuaka hemi tur hian DRDO chuan kumsang khazakwa somko palia khan India sarkar hena budget chengwai bel chezat hum kan mamo anvati thor maya ahun lai chuan atam tham hleo me India sarkar hian apoi moje hriani te che kangchu alorem ti pui te miela budget tamjok chu tuna anman tangkai ta ke mem akasiam na tan hian man anizuita bokane wansanga missile chaktak mai ron thlok waka fu chat thei siam chua hi thilolai tak kanilem lowa akasi ahlo champo ahlo chamjing hle ansiam theilo mayanga ti tur khopin anhlo champui nguna mase ramarau chuan kan hlo chamna te hi hlotlina kalkong ani e ative tlat thunga chuba ka chuan akasiam chuak tur hian India rama scientist rang te antang rual hlea kumsom panga vel te me mai han boi pui hnuwa India in veneral thuam zinga anseng luta asiam na tan hian avain chengwai bel chezanga vel chau ansenga hetiang ral thuama chuan aman tlomber ani hial ome akas thate mem na chu vai khata thil pakhata ya tam habitum ngal theya arwala thlona missile drone ron thlok te bitum na tan athra hlea athat le na dang le chu truck point aphur mai theya ahman ngal mai thei zelani technology an man hi achangkang riau boka missile pakhat hian abitum za somriat pariat vel chu afu nge anga chalania a missile man te hian kilometer za som ni thlenga ka theiba ka radar chuan kilometer somriat thlenga man theiboka radar hi 3D ngatani thiamna lama India mathlir ti hlotling tu zinga mi ni e anti thrina akas hi chisang rangin an siam to boka athuam thatna tale ahman na turmila an siam danglam hrette anni hlomane ramdang poin an leve to nge kumsang ni somni pahnia khan Armenia chuan aka system hi chengwai bel chesang rukin sompanga leya ramdang atanga leitu masaberan neya asiam na manatanga chut phei chuan an hlep nem khomai kilometer som chin chu dara putchi le adangin sipai ten an loveng vele thrina hei hi athua nung berania ralthua man te hi L70 ikla strela silka le tunguska ten ni deuh bera
heng ven himna te hian China siam missile PL-15 an ti te Turkey siam drone te chu alo kap thlata ur maya Pakistan tan chuan mangchia ani ringot mai an ralthuam te India in vena in alo kap thla ngawa India in olsam te mai in anin venna ati chein du tokin avache theya firfiak te hmuna be hnuwa in sipai hmun ma te po a him chuang lo tin avakap chat chata ralthuam lokber han chu mai kha olve tak turani rampakhat tin ti ve si amol phau thlak lat